Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baso Ali Matulangi. Nomor induk Taruna 1741178. Taruna dewasa semester 8. Jurusan Nautika, Kompi Alfa, Pleton Alfa 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wener Putra Pratama, NIT 1641170, Taruna Dewasa semester 8, Pleton A3. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Rahman, NIT 1641115, Pleton Alfa 3, Kompi Alfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Akta Vega, NIT 1741107, Taruna Dewasa semester 8, Kompi A, Pleton A3. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Emma Irawan S, NIT 1741058, jurusan Nautika, Kompi Alfa, Pleton Alfa 3, Taruna Dewasa semester 8. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asdar Batta, jurusan Nautika, NIT 1641196, Pleton A3, Kompi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atria Muli dan Macora, NIT 1741017, Taruna Dewasa semester 8 dari Kompi A, Pleton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Zulfikar Said, NIT 1641007, kelas Nautik 8C, Pleton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Rahman Syahib, NIT 1741065, Taruna Dewasa semester 8, Kompi A, Pleton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Renaldi dari Pleton A3 kelas Nautika 8C. Mohon izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Noval, NIT 1641108, jurusan Nautika, Kompi Alfa, Taruna Dewasa semester 8, Pleton Alfa 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryono Kuncoro Mangare, NIT 1641192, Taruna Dewasa semester 8, Kompi Alfa, Pleton A3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Alamraf Sake, NIT 1641012, Kompi Taruna Dewasa semester 8, Pleton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Fatur Roman, NIT 1531070, jurusan Nautika, Kompi Alfa, Taruna Dewasa semester 8, Pleton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnul Qayyim, NIT 1641080. Saya Taruna Dewasa semester 8 dari Kompi A, Pleton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kurniawan Saputra, NIT 1741053, jurusan Nautika, Kompi Alfa, Taruna Dewasa semester 8, Pleton Alfa 3. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Shalom. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Excelvius Renaldi, NIT 1741184, semester 8, Pleton Alfa 3, Kompi Alfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Karim, NIT 1641198, jurusan Nautika, Pleton A3 semester 8. Terima kasih. Halo, nama saya Andi Ahmad Panji Adipura Judawi, Taruna Dewasa semester 8 dari kelas Nautical Charlie, Pleton Alfa 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trivia Persmanson, NIT 1531163,
kelas Nautika 8 Charlie, Kompi Alfa, Platon Alfa 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajarul Amin Mulyono, nomor induk Taruna 1641062, kelas Nautika 8C, Kompi A, Platon Alfa 3. Terima kasih. Nah,